Rombongan ako mamasa, ramongan na panditan na. Ramongan na tumanikan na. Ramongan na tumaparinta na. Ramongan na tumudan na to. Rombongan nyo may pasile. Ramongan na panditan na. Ramongan na tumaparinta na. Ramongan na tumakakan na. Ramongan na tumudan na. Anda sa tuminala ko natin, namin din natin na pila ko eh. Rombongan sa amin kayo, nagrabongan na palita. Ito pa rin ngayon na. Ito, paparinta na, natabunan na. Rombongan lang melang na. Rabongan na palitan na. Rabongan na tumakakan, ito pa rin ngayon na. Ito paparinta na, natabunan na. Patunun na bela rin ng Colombia. Patunun na bela Lenier ko Lepoto. Patunun na bela Unrilangan Kapulang. Patunun na bela Unrilangan Kumamasa. Para mati. Patunun na bela Matalar Kupasele. Ito to kain dito pisang 10 liter to nilo to. Alam mo tingta may kapula to. Ito to kilo dito na pisang 10 liter to. Ito. Patunun na nari ko man nila ite patamun na ben melodi si masya ka rin na. Nari lay pamaleron patunun na. Patunun na ben melodi la ko si punto. Alam mo ito benondri. Minta benondri na bilang kanya. Yo. Film ya? Iya. Sudah tugas dia ikut itu lah. Sudah tugas dia. Sendiri kamera. Tahan apa wakil bupati dia menerang poin. Bintang Kejora, Bintang Timur, Bintang 7, Bintang Muda 88, semuanya banyak. Tabe, opo warga. Kami siapa nanti? Hindi mo po payungin. Kilala hapon to. Mantan Kepala Dinas Ispora. Ya betul? Oke. Foto dulu sama anu. Tapu mo apa? Laparnya ini.
Kita dibilang yang 11-12 sama-sama Perpres. Tidak sama. Lihat balang lain dah kuminan na, lihat na alay kita. Opo. Lihat na nasa tumalang na. Oke. Oke. Dan terus satu kali lagi. Alam ni sana niya ako nung hindi. Beloril. Ano to niya ako nung hindi. Lilin. Mas Lilin. Jago betul. Dami na ko to. Ne, pare mo sa may lang patlo sa yo para mo lang ina. Sundun mo Allah na bating pasiruan na maritit teperan na kamarandenan. Pono suka na duka mo sorongan sebo sang kapurambang tutungan tole isang toleran na nataduan wima at di pamatanan gamito berraputal lang. Apa nakuha ka na pagkaramputal lang subuh kulo na to sang kapunan nao. Fokusnya ini. Demani salah tidak dan di orang malabi tadi mani torroma kairi de kolong kapayungan Baka-bakan na den kimani natin kai kalau nalampan pasal rumah. Kigo da pole taban kiman yung batin tibalik maadosoy natin miya tuwakan na bating pasiruan na marintin kantong kita rota malik din neto tuntoliaga. Nabuang murate daw tutumang parara kato kumambong bulaan talaw rending kilangan tampo na lipong lampalayan kirip kesakot na minangan. At tanong tong tamu-tamuan na larong parang pasang di lamburai ke waisang pindah lempi beki kisah-kisah gori-gori yang tapada masak ke mairi imarudin di solana sang rongkok to di kesanggul lele lantai kula ala tapatu. Nada kok ke lumangkon kita tu mete pak gulingan ta. Lana tarana kipas lagi na puang lako tutun nalalang lana salah dan dikira abang-abang na pamenan pata di lupan tidakan na parara. Den no hupa tapo hupa paraya tapo paraya. Antara potang tito dolen teke lako bangun banu antang tatu tuntang ties sama takap butuh lako tado lo ata anta tontong situlak bangan dolang buang talusang buah bandang anta nenek silang na apeng kamoya langan to gumambong bula anta tutumang para rata tontong siria kamar pasan na buang talusang buah bandang rak paka lami tambe pasakin na buang matua lami siturusa kure semangat angkat nakatongkonan kamarintinang bisi sa ulasang kene sang tiang karami siria komi kamar pasan na buang talo sang buaban. Foto mai. Atur sana. Atur foto. Kamu dulu kasih turun dulu. Sampak bating kimi. Sana ya? Bisa jadi. Yun na. Tapos yung turumon, para mo kami dito kami tinong na naman na yung pa sila kayo. O yun. Tama tore kami katabi daw may tetungkunan ka datang madong kami siman daw tepan ito bisaran depan numpale. Lame siman roko timbati ngayon magarain ta. Lame katabi roko alam kapay manta. Ang ganta. Tolik bong lantai luba ba maduse. Togo mo amoy rakaan na solo mo matan na Allah. Tila yang roko mo inde sulo naday. Apa makambang patemai salu rara salu buku manimpak patemai buku tamsia deran. Rampo lembang tutun koli rara rambang kontomai tutun maapote di bolo.
Lindo mi boleh sanda lindo na umbo pantari sama karain na londong na padang dile puangan bulan sawala dalam bunda tikuran dan na ulun na inde tanah matahari kalau Toraja Utara tukasangan. Iya to maarara pangandu iya to maalite hubungan inang bukon na buangin tarong kora kayu asik lolo na sendana lalong. Lindo mi pole sanda lindo nompo pantari sama karaing natong kumbaturupan nalante lupa pemadu selante tarampa kama alimong. Angga to siayo kalamba to di posarong kaluaan naulun nalepo ngambulan to si barubaran adi pola alam datuna inde Toraja Utara. Tiomba Bapak Wakil Bupati Toraja Utara kisah sama mada tunta kikambio santum bagan kianan gula anta Bapak Frederick Victor Palimpo limpo polantelu mak pamaduse tasik polante tarampang mak limongan daw mo masali alam unni semua mak kampun masari na gua anak nada yang bokso na kianan inde daw rara siosok toming kalatiku maka lima anak temai sese dua tepoa pak leso karua dalam sangkulan nan nabidang talung pulonan dua inde dao rara siosok mengkalatiku katongkonan me kamarintinan me si sola sangke dera sang tiang karam me langgang kiti mangkure semangat kendeng kipak tedong saratui. Tabe lah kau kita solo nasang ma indongan nala ko minto anak ampo inde daura rasio so mengkalatiku mimana mesonda ma foto bersama ko mendete tinggal lekian dolo mimana mesonda ya yo bisa dukan dete do latang karpon bisa dete tinggal lekian babat nama ya memang mesota jadi abadikan ini momen ya mau anak ampo pamadomi-domi sabah adempa sebentar sakit mana ya masih kan tumbang. Iya namarasan napasaka demay anak ampo bahay laki palang ngamo mak kalolokan na laki palang nak marki mak pala sa dawan na angga kabendanan kidaw te tongkonan kada katunan nang kidaw te panito bisara lang ngamo la di paupo lang mak kalolokan na la di palang nak marki mak pala sa dawan na. Laki gua daw te tongkonan kada laten ki pau-pau daw te panito bisar Toku mua lendo batang ngamo Allah laka mo masesena masia lalang mo kan ni mak kalolokan na lain tek mo kan ni mak pala sadawan na inde daw tongkonan kada inde panito bisara inde pandong paulele togo mo ambay la si pasake mo ki katongkonan ta la si bet mo ki tuo kamarintinan anggap mito tiumba ulun nasa luka luwa to dolok ti paritik ina bura-bura to tiumba manalaman ampu tiumba lamay te tanggan aton dong to dolok lamay te kale pangaleo lagi gua tuo malemati pesak kita solanasang lagi gua masak ke komiki masak ke tama masak ke solanasa
Masake kumi ang kami to si taranak aluk melaw langit boda rindik kumi ang kami to si loloa sangka turun di batara. Masake kumi ang kami bulan tasak na telepongan tondok boda rindik kumi ang kami nane tangkarawat na maali bulitari. Ang gamito si uso di po barana kalando makalimak mito si turandadi di po lamba pao kanan. Di gente barana kalando na tondo lamba alayu na pangalew tunay sumasali al munoko makabunas ane. Masake kami ang gamito langan di pamadua hindung umada rindik kami ang kami to indik di pamadu karulungan to di gente saru rasa ada puduk na lolong minna agamaran na lako kasal lebar rindik lako kalando kaundi angga si tang masih lolong. Masake kami angkan nalak langda tunda telepongan tondok mada rindik kami angga sarung kaluak na temali buditari. Anggam mi totang mega taka totang mega boyo umpayo payo lepongan tondok kumoden no upa di po upa paraya di po paraya anta marat de banua sali papas solanasa. Masake kami anggam mito di po indo madarindik kami anggam mito di po ambe. Masake kami kimasake tamasake masolanasa. Masake kami anggan na balina tunna inde daw to na ambi mo alu na madarindik kami angga sampan karambon na inde daw rarasyoso mengkalatiku. Masake kami anggan na anak nada dian madarindik kami angga bungsu na kianakan makalima na pintu utara bulan. Masake kami angga sile ito berakna madarindik kami angga polo kain diina. Masake kami anggan na sese dua depo apa leso karua. Madarindik kami angga dalam sampuluan dan bidang alung puluhan dua angga tangke tang dilambiina. Masake kami mintu maraput alang madarindik kami anggam nito sangkaponan nao. Masake kami kumasake masake kami kimasake tamasake masolanasa. Masake kami anggam mito tiumba ulun nasa luka luak todolok tiparitik na bura-bura. Madarindik kami anggan na to tiumba matallo matampu to merante mena tiumba lamay tenang kana tondok tolok lamay tekay pangaliyon. Masake ko telepongan tondok o madarindik ko te maali ko ditarik. Masake ko inde to barana madarindik ko inde tondok litak masake ko inde landorupun. Masake ko anggam mo mintu torampon ongkon madarindik ko anggam mo torampo mauay mata tuktung makikiran basi. Masake ko miki masake tama sake masolanasa. Deno upa di po upa paraya di po paraya.
Onna buang talu sang buah bandang tedao makli susarong na tedao maklolot didin na daw maktarun-tarunan na tedao buang di surah okoran na di bulitong susarian na unni sumudao masuangkan atau palulungan suruga mairingan na iya lorren ng kilangan tampona lipong lampalayang kirek kesaban na winang lampa memaki iyong kalimbuang boba umpama tindak iyong kalimbubu tang sore-sore iya lampasi tamuki iya nasanda makambal lampasi dupaki barang apasan darupanna gelumok kongkin itu kalipusan dakasal letorro lantang kanan undoko nisunglan kalipang naleon kebalik imalin bakalan tutum makaran dan kaluar lana pasti kamu ki tondo maklum puna sapi lana pasti dupa ki daerah bakam bibi bayi orang lalu tong sitak mo demai ehan sanda bakam bensi dupa demai barang apa sandarupanna tangan dibagi mendau sungit ditage-tagiran di mentak ehan kesulit kita matanggalan untuk tadi balik ridaya dan tolong Allah untuk kada dia tagin Allah lama kasar untuk tatur lama beruang lama kasar duduk larak tur kulit bayar mana orang susah orang kata lama nak untuk tambah kabumpu si dalam tak pintar roda tamali sunnah pakaleukan tunang tua nenek sitan di baraya untuk pengitang kelam bakun di sungi kurang madaya anna lendau palimu pak baraya di baraya anna buang alu sebuah bandang lamburak kiwa sampit dalam pipi tinggi sang gori-gori tangan mak palisu sampai kendek mak tanda marindek mak besunga tungkasanganna rupuk lana mak kalolokan landa reke mapala sadawana indera dana sangka kamla pendelakan kamla pesani sia takalakan dendena takawel tokan nolong-nolong tong siria kamar pasatna tuwa kalu sabuana lulengan tuwa kalu sabuana betuna kali dunia sia kali pakai temikon lupa gila kesi tamuki rimat tirakan na patirakan na para pedo petawa me tapabayan latek mawalene lapaupo tapi mulai to lati kuwa pada tetong koran kada laten bi kipau pau tepani komisa den mani buangan kadang kini bayan bengak tilik kok kami sakan batu tanggung poinan minat tanggung ko batu-batuna demani kang palambina demani kang men boleana lagi kuat ang palambi kiyang karang men bolean kisosoran sule sirang telulako tapo masakke masolanasam tapo madarinig yang gamairi napo kintek kita lulona napolangan niya pa kauninna taontong si sompo lengan si parangan maludindin lengan turnala pasak kinabuang tuntarima rapa-rapa tokauan tukayu bunga nasalurundut rangan dipuduki baik bunga natongka darah dilaki tua-tua oleh mati pasar kita seorang asap si ria ki kamar pasar si tarana ki kamar tua kalu sapua benda si ria ki kamar pasar bintu umas seorang asap si taruna lagi benar tuh teman-teman kisah silogi mereka lalu pasuk duk patik
Wait, tolong dulu dong, silakan. Yo, nempa to vai maneram pojong vai na ambe nekusa jong me belopa. Umpat para pon stongan ko vai ya patong tama parokala atau pakote upu dari namambela. Dari lokasi pate tu waktu di kande ma iba dari kana ko masyaraka. Garang ito baru lako. Even na papai ka jong me belopa umpat para pon. Bera kare ito. Ya di tiba tanta bera kare mo. Oke, Pak Columbus. Ada Columbus. Mantap. Ada Columbus. Selamat pergi kampung. Ya, selamat. Nah, oke guys ya, demikianlah liputan kita pada hari ini. Selamat sore dan selamat sampai jumpa. Amin.